Бас бери. Мен саған анча теме болғанчын алба жүр деп. Аттаң Озрайым баласы десе. Гилеге. Ай, қаяқта жүресің? Отырма жерге сөйлесем мен сені менен. Отыр мондай жалдырбай. Мен сені сөйлесейін дегем. Отыр мондай. Отыр. Мен сені атаң көрейін деген көзім жоқ. Сен менен жашаған келе? Атаңды жоғат бүгін. Келе қой балам. Алтыным, отыр. Атаңды мен көрейін деген көзім жоқ. Атаңды же мені танда, же осы баламан түркүнө кетемін. Атаңды жоғат, ұқтың ба? Осы мен кетемін. Дилайым десе. Ата. Бүгін апам мүрзесіне барып, Құран оқытып келсек қантет? Мейлі, барса бар. Олтыр үйде, апаң алдында. Саған не бар екен? Ата, даяр болсаңыз кеттік. Ата. Ата, geçir beni.
Hay balam. Buyakta ne yapıp duruyorsun? Çoğun atam bana. Balam, men bizdin çoğun atağızda doğuğa çıtap geldim. Neden? Antkeni çoğun atağız emi qarıdı. An üstünde gözü de görübey kaldı. Eç nersege jarabay kalgandыкtan men anı doğuğa çıtap geldim. Siz qaranda mümkün olganda, gözünüz görüyoranda, ben de sizi doğru tıştap gelen mi? Hem ne? Hem ne deysin? Geliniz ata, geliniz. Geliniz. Kımız koyup koyun, tek sal koyun, geliniz. Öyle yapıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخلق
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Xudo rahmat qilsin, joy jannat oxirida Qur'on bo'lsin. Bardiq jamiyat ahli orasida jatqan oqbota huzur ko'rayma va suv janajar bag'ishladim. Jatqan jeri joyda bo'lsin, 5 ten jannatdan nur bersin.